Habapin banaya kani kajing shah thngan ka ban sdang naduh kala sngi ublai jong kateo banwan uba Michael NCM ubalong uwi na kirat ba bandawa pelong do pelong snam ya kani ka an ulai thu baya kate kajing shah thngan on pelong tang maroi hi henry wat la kataru ukhot bat weru ya ki parari ki bakwa banwan ya so lang batu uba Michael ulai thu ba ka sarkar dangshen kalakular baya ka draft rule jong kani ka an on sapha sha cabinet banyo ya kajing menjur ulong ba kani kajing kular ka sarkar bala ayo hadin arbana kalakut no haga jing ai por haga sitari ursau jong usnam baladem hadin gajing kular jong sarkar ulaya thu bo ulaweng no ya kani gajing berngam ban pelong ya gajing syatkan ha kani ka kinti uwa Michael ulakan no baka sarkar kam simlabat ya kejuban lak baka laklei wat hadin sau banai baka kenhun menteri kala syong ya gajing elang jen palat sansin kinti ulapan paru gajing lingo babali ka sarkar kamla ban sim khia lor kani ke isu ka baka jaj ben reu kadon kam hakmat e Uloong ru baka bakam pensyayong yu kada isu khamtam wat kinong nikmat kimdan setia ka mon bakim kwa hiru ban kren halor kani ke isu ulapan paw ya kajing sngau lingo ru halor kajing kiar jong kinong nikmat ban kren ya kani ke isu ka badai padang kajing ya palai sanchi ing jong ki arnot ki syukurim bat kajing sha i khunrei ka kenthei tang namar baki hab ban ngot le dam hakmat unong nikmat ban pendap ya ka bai school ka bai uniform ka bai dawai bat ki wei jinam kam ban pendap ya ki yang kesem. So it's very unfortunate that the government is not treating this issue as a priority basis. Therefore, I have decided that I will launch the hunger strike from the 9th. That means the day that the session starts, on the 9th of this month, I'm going to launch the indefinite hunger strike till the government decides to bring the draft rules in the cabinet and approve it for the implementation of the compulsory registration of marriage.